Dragi prijatelji, u Srbiji, regionu i širom sveta, danas 4. aprila 2024. godine nalazimo se u Valjevu na 19. manifestaciji Spreg, koja okuplja privrednike, agrar, kulturu, turizam i umetnost Valjenskog kraja i čitave Srbije. Mi smo na štandu turističke organizacije grada Valjeva, gde će se sada desiti jedan zvaničan događaj u prisustvu kume Ane Marković, direktorke turističke organizacije, mladog princa Mićića, Gold Rakije, koji je sa svojom porodicom od Gole glave preko Valjeva krenuo svet, i najboljeg srpskog graničara Dragiša Simića Ljudine, da ozvaničimo da je ovo sada rakija upakova nostalgija i kandidujemo da se nađe na trkvicama širom sveta. Draga kumo, molimo tebe za prvu izjavu. Turistička organizacija Valjevo učestvuje već tradicionalno na regionalnom sajmu Spregu. Podržavamo naše poljoprivredne proizvođače i naravno svakako proizvođače rakije, kao što je Mićić rakija iz Gole glave. Prezentujemo kvalitetnu zaista rakiju, ne samo od šljive, nego i dunje, i blekovaču, i kajsiju, zaista koja je rasprostranjena i možete je kupiti u našem turističkom centru, a sve je to sa teritorije grada Valjeva i njegove okoline. Čuli ste već da smo rekli da je Ana Marković kuma, jer je naše prijateljstvo počelo tako, preko Beogradskog centra turizma. Molimo princa Mićića da sada predstavi svoju rakiju i da kaže odakle je to upakovano žuto zlato. Rakija šljiva, stara 5 godina, upakovana iz sela Gole glave, Valjeva, sopstveni kućni sastav 3 vrste stvari, šljive, františko, zegače i mačanke, koja će ići u svet. Nadamo se da će to biti pravo nešto i mi ćemo naći svoj put. Molim princezu koja snima da snimi ovde ovaj Gold M. Vidite slobodno kamera da se vidi od 1960. A sada će najpoznatiji promo ambasador lepo izgovorene reči Srbije, predsjednik udruženja Prevelite selo za nego, očuvanje i zbrigu od tradicijskog naroda, najpoznatiji srpski zavičar Dragiša Simić, održati zavicu da uspeva i naš projekat Zlatna rakija upakova nostalgija. Molimo, priđite ovako da se čuje što bolje glas. Šta bi Srbin da mu šljive nije, što iscuri zlatna iz lampeka, ne bi imao čime rakiju da pije, niti čime braću da sačeka. Šta bi Srbin da mu šljive nije, koju su mu zasadili preci, na blagome dimu osušena, što za Božić poklanjaje deci. Čudesno drvo ta srpska šljiva, i daj nam Bože da dobro rodi, ona će prvo u svet izaći, a posle će i nas tamo da vodi. A da bi šljiva bila nam zdrava, da bi u svetu imala cenu, moraš šljivu paziti i maziti kao ženu. I što bi moj deda u šali rekao, kad Mićić rakiju imaš u torbi, ni Himalaji nisu daleko. Zdravi bili! Dobroga jutra, pozdrav iz Valjeva.